Ka kinhun kinotre ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association ne ka AMSSANTSA ha ka jing ikendu bat kilat pathai ku bor ha Shillong Press Club kila dawa ya ke Sorkar bakan Kyntiew ya ke Tulop Jongki bat hakane ka jing ikren kila dawaru na ka Sorkar bakade ban aino ya ka Iril Jongki ka banadu ka shitarik ubna ya Jong ajar pulai nama bakila penpau bakila du nong shibun bha halor kane ka jingbam la ban yo ya ke Tulop ka badai hok ka Jongki bat halor kane kila Aipor khasan Sngi ya ke Sorkar bakan jubab halor kane ka jing e ka Jongki category yo roughly malai hutam ki district level ki roughly malai usam tamu state level ki district level ki roughly ki dong ki aku saw aku review clear ki block level ki aku clear kita masih ada di lamsam mereka kita dalam range ki biyo tang prahaja tang handai hajar ki dalam loni khara hajar perkumta kita di dalam ki cluster level so kini Tulop jumi dalam ki ong kadang kami ke city maklanga kadi jong planning department mo kapan kaba kitho seberapa ki department ki bapan kita ki contractual staff salary mo kata maklanga kasi kada tanam magari ho ki na planning department min revery ku benai ni aja khanda kata city ka poi seberapa ki department and the subject of the city matters relating to contractual employees. They have an city, but kipan nangni it was shaya city. But you are requested to kindly furnish the existing rate of salaries and wages which are being provided to different categories of contractual employees engaged in such organization under your administrative control by the 17th of May 2019 so as to enable planning department to take further necessary action in this regard. So in the city in Gilade, in Sharing Gilade, Kartosni, when you can do is Vijay Kumar, in a handover in the city room, on the issue of Nandi Nanto, Tamba, Andre, Kapoy Hakiti, Jong, members, the Nakadami, one rap and Ashafimon, and look at Kandahi in the city Gilapan. Jinshisha la dengan I can existing rate mo na do kata ahajan kakanda. Hindi kini expectation ni pai pada ada day kata 10% jong manusnem. Dengan ki Sorkar la day minta baniya itu prasnem tamlalong prabu persen. Simple maths. Tinggi demand kini Sorkar at least makan perkhat kali ni hai ta helor minta prabu persen bagi nak do kata kisnem. But the service jumi ru na plan jumi dan ni la kakanda snem. Don na plan jumi bakhat prasnem. Don lipring jungi bakhat news nam, don lipring jungi baship host nam, khatwais nam bakumta terter. Deki ai ru nataka kidan ki department ru ki National Health Mission ne, ki MRSRS ne, kidan ki department ki yo moi kita ka Tulop jongki ka ba kita ada walk out daga ni kita yo ta memorandum na po ka finance department kita pen walk out kita ki structure salary structure ki jongki kat ko jingo semua jungi. Tapi kita dokumen yang sebenarnya ni, dengan kita mentai kita ayat yang sekemat, kita biyo anyo hajar, kita biyo anro hajar, kita biyo sanro hajar, kita terter. Kalau apa Sorkar apa ay bencet, state khambiya, district khambiya, block khambiya kita work out accordingly. Kita nak perkat sisa bangin train, ni hak menteri dan tak ikut hiti jongi. Bangin ay jin syakri kham syari kham hok susu, ya ke dia kat department ni mus kini pan perkhat lam ni GA Jong ni dia minta ladang ni khot dengan press conference kem ka jing ai deadline tu kalau kamkai dengan jungi hapo khatsan Sngi kalau ada kam jumpa hapo khatsan Sngi kebungut ban kalian jungi association in sasyong ida executive committee ban sarai ya ka ai kabang di banle ban ni kerparu namar kata kadau ya ki para staff ki jungi baru ki putrain dulu ki block level bikin long ki bal kre pa namar ngintip ya kai ke banja hendai bikin long ki bal kre pa hakun no por ko bakasyon khot ya ka jing trilang kin long ki be kloi bal kin long ki be milti titangani nakalian ka sunga don ni kan ni sitapat bani kimi le tiru bak Sorkar ling bang ni khatan teligi Sngi bunga kan ay juba ka basya ini lalu akan kontrak kami ni enhancement ng tax salary jungi to publish mo